Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Qashir men eshikning og'zining suvi, tag'i teri. Imom Abu Hanifa rahimahulloh mazhabida tahir, ya'ni toza. Agar ularning og'zining suvi nemesi teri odamning kiyimine, denesine tiyse, uni najas qilmaydi. Biroq ularning og'zining suvi, teri az suvga, az deganimiz ne? Min duni ashrin fil ashr, beşten az suvga tiyse, ol mashkukun fih bo'ladi. Ol da tuhuriyat babında, taharat babında emas. Taharat o sebep ol o'zi toza. Agar kiyimga tiyse, uni najas qilmaydi. Biroq tuhuriyat, endi bir narsani sol suv bilan tozartib bile alama, bile almayma, ol babında mashkukun fih, kumanda, ya'ni 50-50. Sol sebepten ulamalar aytadi, eshikning men qashirning og'zining suvi mashkukun fih deydi. Ol da tek babul tuhuriyatda ehtiyot uchun, saqlanu uchun deydi. Endi ne sebepten bunday hukm bergeni ulamalar aytadi. Ol hukm bergeni laysa ma'nahu al-jahru bi hukm ash-shar'i deydi. Ol shariatni bilmegenden, hukm shariatda bilinmegenden unday hukm berilgan yo'q deydi. Kersincha deydi, ol taqvo uchun deydi. Sebebi li ta'arudil adillah dalilul ilm deydi. Hadisler bir-birine qarama qayşı bolğaсын taqvаны ustangan İmam Abu Hanife sol sebepten oğan mashkukun fih degan hukm bergen. Ol da tek tuhuriyat, bir narsani tozartib bile alama, bilmeyma, bile almayma degan. Misal mustamal suv siyaqta. Mustamal suv denege tiyse toza, biroq endi o men daret aluga bolama, bolmayma, oğan ixtilof var. Endi ne sebepten bunday hukm bergenini Şeyhul İslam Harzadi bulay deb aytadi. الأصح أن دليل الإشكال هو التردد في الضرورات والبلواء المسقطين للنجاسات فإن الحمار يربط في الدور ويشرب من الأواني المستعملة. Sebebi deydi, eshik ol adamzatмен көп араласып кеткені үшін адамзаттың ыдысынан су ішіп, адамзаттың тамағынан, суынан ішкесін, адамзат оған мініп, одан қолданған үшін оның hukmı фаашбахул хирра, ол мысықтың hukmına ұқсап кетеді дейді. في عدم إمكان مجانبته فسقطت نجاسة لعابه للحرج дейді. Одан қашу, құтылу қиын болғасын, мысық сияқты hukmы нәжістіктен жеңілденіп, макрухқа барады дейді. Енді ләкин лайсат фихи кад-дарурат фил хирра. Бірақ ол мысық сияқты жеңілденмейді. Себебі мысық тіпті адамның үйіне де кіріп кетеді дейді. لدخولها في المضايق دون الحمار. Бірақ ешек ондай адаммен араласпайды дейді. Ол мысық тіпті адамның үйіне кіріп, адамның бірге тамағын да жейді дейді. Сол себептен мысық одан да hukmы жеңілденіп макрух болады дейді. فلو لم يكن فيه ضرورة أصلا كان كالكلب في الحكم بالنجاسة بلا إشكال дейді. Егер ондай дарурат, қажеттік болмағанда ешекке, ол негізі ит сияқты оның да аузының суы немесе тері нәжіс деп айтуға болар еді деп айтады. ولو كانت الضرورة فيه كضرورة الهلاك كان مثلها في ثبوت النجاسة لذلك дейді. وحيث ثبتت الضرورة من وجه دون وجه дейді. Сол себептен бұл мысық сияқты да қатты жеңілденбейді, тағы ит сияқты қатты да нәжіс емес болғасын, оған ихтият үшін ғұламалар нақыл дейді. Фи тухурiyat su'rihi lil ihtiyat дейді. Ihtiyat үшін тағы амалан бит далилайн би қадрил имкан. Екі дәлелді де амал жасау үшін, яғни екі қарама қайшы хадисті де амал жасау үшін, біздің имам Абу Ханифа рахмаллахның ғұламалары ешектің, тағы қашырдың тері, тағы аузының суын мәшкукун фих деп айтады. Мәшкукун фихде тек оның суыры, аузының суы емес, суыры. Суыр дегенне аз судан олар ішсе, немесе аз суға оның тері түссе, сол су былай айтқанда ол мәшкукун фих болады. Аузының суы мәшкукун фих емес. Ол тисе денеге таза. Алейкум ассалам, рахматуллах ва баракатуху.